Yang kedua, maka si Rasulullah na isesay uran ini. Maka rin nabita, isesay uran ini nasa nabita i. Gara-gara iya na uran ini. Masike iyo ko ba ini. Baba. Masike iyo ko ba ini na iya. Ayo. Datang ke orang itu yang masih lah. Hah? Ini kah? Tapi mundai, iya kuang ke orang itu kau masilah milau tulung aja tak perakai. Dia apa itu, Ustaz? Bawa yang kau tu jambatan nala sapi. Kau nada api ni tengah na sukang ino. Digaw tu nangunan orang itu. Dan ternyata orang seke itu menjadi penyebab nanti kita siksa dalam kuburnya Allah. Seke kilo kuri wijay, sokok seke kilo kuri sokok. Kurang aman rena untuk pengopi sokok. Seke kilo wijay, makuto paro seke kilo binita. Salah satu penyebab laki-laki disiksa dalam kubur. Wih ternyata pala iyo orang seke, tanya makan makoko maninangkai. Pada zaman Rasulullah ang kami menauran Fikki Abu Sufyan sangan na dito gaya sa Sufyan mo pa iro ba ini na Abu Sufyan Hindu mangoleh ko na mita sabi ko mengapa kondong ya Rasulullah ang kanyimilo ako tanang makala na mita milo ako tanang ya Rasulullah wat di gaya labi na lakaya na mo dahil pudang mesti makare nabita makare Hindu ya Rasulullah wat di gaya labi nalakay na mo dene pudang apa na sangat tu nabita wat di iya ko sekei iya ko taman ni se bapak na lo laki coro-coro idompe na iya ko ang kasi di juta alamoy si ratus sakbu setengah ala si ratus sok budesti matar kilo pasae aliyang ibalik pak bakar rica-rica hilangkan di meja makan ya kuang kaniliso la seke weh sayang lope malupo ka je pudan ni bunda makare sayang onang paile itu na puro kikupas tadiang angka na tukutong-kutong ko ka kikukot ya na mijangi loy na buka la seke kanja pagadi pale pakandra mo sange pudan ni besti makada makanja mi matudo ikutci nasulo ko seke Masya Allah jadi ternyata itu orang seke tanya makan makoko tak kala mo cerita orang seke di lalu angkat cerita ya Allah iya tuh ko ang katamun na lakay riolo biasa itu mainin tudang mo dapurang riolo macurita laki na naguray benina sayang oy kula mo makre benina di ka kagula gusto ko sik may tamat ang boy mi tuhan may kula sayang boy mi tuhan pala akar di ka kagula mapakasinisi gura-gura na sinilo na to iya nasa kotama kung kato ulo mapakasinisi mga besante si dito tandraya po tuan rumah na maka dan suruh na gitu pa aja jadi magkuha ni Roka pangwala si parang pa ini iya si dito aja kuha dito na mo jadi ka telepon na tas magpisaw ni dek magkarayi apa kasiri-siri nasa ngiyong boya kutama ka na sa ukat tulong mo Masya Allah matadang yung pamunrin na gordeng iya na sa kutama ko kupakat na sa ulong mo melo manahate mero tamu makaler tamu amoy tuwa no wese dilalang ang kapoy ba ini na matadang pamunrin na gordeng mero tamu makakita jago ko lang
Makarir kami aja kayak kakakku. Lepo makasiten. Ceritaan orang seke ebesti. Sila suruh malabiku na niya tomato malabiku kay. Jadi penyebabnya laki-laki gara-gara campak waitemi si bawasek. Ia turane seke masulikang itik lain alina. Siapa tuh walin na tuh ano itik? 50. Maka daw ko pengadilan, tapi ko pengadilan agama. Pura runtuh ya, makunday. Malulung mo pa. Mengapa ki? Melo ka masara si Wawak. Mengapa kina melo masara? Siapa yang anak tanah sa dua ni Ustaz? Aja, pakan jaki na sa ide, na sa chow na sa na dua ni tu anak tae. Na sa natapi sa din na sa sekei. Gara-gara sikit mi Pak namilo nagugat cerai laki. Oku pengadilan agama. Iya ko na aja ni makundray eh. Pukate. Siapa tuh nama aja tuh makundray kumele magugat cerai. Bisigat takli. Biasa baca sigat takli buat timper we. 10 sabbu. Nama aja 10 sabbu bay neta Pak. Tama ko pengadilan agama. Maka jatuh talasa. Siya galin na iti. Siya ka nama aja bay neta. 10 sabbu. Artinya masulikan itik lain ay di. Makanya muliakan itu perempuan. Aja takay-takay. Dekui tamu aku itu, jadi aku baca. Makanya sahabat, ya Rasulullah, maka tahu si palay makundaya ya Rasulullah. Maka palay makundaya neses ya Rasulullah. Wah, maka din nabitawa ises sa ila pumakundray na sabayin na makundray pabali-bali o kulakin. Ebo. Tayo bunda di tabi ini karena saya sayang saya cinta sama kita. Di nawat di malupo sa dan makundray ako sa dan laki. Di nawat di malupo. Di nawat di tagar-agar lakay ta bunda tayo sa lupo. Ustaz, bantai Ustaz. Adik sama dia aku bantai. Kalau sentuh. Konekan rokok. What di? Layar sentuh. Tak bipi. Dek na marigagah bunda. Tapi iya ko dek. Di nawat di malumpo sa dag ta bunda ko sa dan lalaki tadi nawat. Ustaz mapakiri-kiring na mo mapakiri-kiring. Anak ipa ko wasikion ni. Namu peko di mapakiri-kiring Ustaz apa to sa gay na majama. Namu de na majama. Apa to aja sa si matindro-tindro namin. Namu matindro. Taat kepada suami saja bunda. Ujian. Malaikat tama surga. Yang kita mah. Ay dek to aja kumela ya sa siya pakiri-kiring gini. Taat kepada suami saja bunda. Hargai suami kita. Di nawat di malupo sa dan na makundray po sa dan na laki. Yang kedua, iya na nasa nabita sawahe. Iya ne makundray. Iya pa na magaya ya kumeli na salay bulan. Iya pa na magaya ya kumeli lumutin. Besi. Mengapa? Dami bunda. Maga mi natuli magkutana bapak ya ko mabaloki. Mage. Ako lang. Iya ko naita ki magaya musti magkutana to bapak. Mage nasaba de nang katagayan. Di ka nako. Di ka nako. Ang ka bang ibu Ano tinggal? Ang kay? Magi na magkuta na babae kung mabaloki nasaba di nang katagayan ni.
Ini, tahu bunda. Ternyata itu penyebabnya wanita. Isip saja. Angkat yang mau aja. Salah satu penyebabnya bunda. Makanya tagayangi, ya kung liso kay matu. Pasunay man niya, rumah masunay. Gagawin yan eh, maju iya. Ako kan naik kasi yun ng ustas eh. Papa, kaya subo mo, pinasalay kasi bolay, laktay, iya panaliso ko tangaban nini. Akala na sapa. Hey! Dan nakita na ipaputay lima ng jaloy. Akala na sapa. Magpunray. Tawat tayo. Akala na sapa, besti. Sapa ka doi? Iya tuh doi tanggal liang baju, tanggal dia yang skincare, tanggal dia yang belum mata tatongkang, belum apa sana? Iya, anti badai. Aga yang ini, mampu jangan yang ini nalena gitu kasih sapa apa mulai ya lek nasalay boleh. Iya panaliso tanggal bani sekarang masam pada bogar lawan na tadi. Mati na. Napura kiman 5 juta doa baju. Nade muna ng katagayang ni. Yang mana nih? Tagayang ni muna. Koliso ki matu ya kaya mo pilay mo poji. Iya ka baju seksi, ka baju manu. Agayang mi man ni. Pakai pasui. Belum iman nih, kalau na caming melok ki jalakin aja na karya kelo kan ro milakin ro ini agayang ni. Cek. Nah ya to mi je tui di urane me ko tawi ne. Rahasia na urane ko budaki. Ya ko melok kilo boting bunda. Makanya jadi balok nampak cantik nih. Kata lain ni boleh. Aku itu mundring nak kacai di jendela. Rahasia. Biasa melo kilo galungnya, biasa kilo melo lumajama, dito jadi. Alasa kimon nonton ko wala. Ang pala luloy. Puhang kani makato-kato pintu. Oh, masih sana ko. Na yato mi dito. Nasumanga ki ako cantik ki. Tapi monre ko wala. Manonton. Bulu kali pa maka. Kampi. Inang kana sampo abau kutus iko cara deh wes sih apa ay poso kak tidak semua malabik ko na neto malabik kong kay haja tulisun si at cerita masalah amat ya. Jadi itu mata si paitannya untuk tomatewi. Apa yang nilai si Santi? Orang ketemu na. Utaja ngilisu ya polis pas tudang ipajato na. Kalau ko apa jadi nalisu-lisu. Iya mana ada pelaku tanggapan ni nalisu ang sisna. Tahu pak. Mengapa? Tahu. Iya tak siya ini tanya untuk teman-teman. Untuk ini si paringarang ini. Maka mi cawi ni palias yang mati. Iya tu mati sila surang. Oh si dia iya makanya kapal si paringarang. Iya po deh. Kusin mo. Ada nang suruh kapaja. Si di toko deh. Iya. Jadi makon ni kapal si paringarang apa insyaallah. Di mudah-mudahan tudat Taiwan ni insyaallah nampak barat kay pungalatan. Amin ya rabbal. Mudah-mudahan tabi pai pada kimantang kamanak na si Jai. Wih, sementara masempa jangan di sujud terakhir. Wih. Ya layokku malika na pungalataan. Inna lillahi wa inna ilaihi. Wih, mudah-mudahan pada mana kiaro meninggal dalam keadaan bersujud di hadapan Allah. Amin ya rabbal. Aku masjid kaim asik kan di petarani makasih.
Satu minggu kemudian, kalau si Pak Mati sujud di tempat itu, di masjid itu. Tapi gara-gara malah di celengang di masjid. Imasai. Ada dua kematian pada sujud. Tapi si di mati sujud masampayan si di mati. Imasai. Malah di celengang. Si di mati husnul khatimah. Yang satunya meninggal dalam keadaan syu'ul khatimah. Mudah-mudahan kita terhindar dari kematian syu'ul khatimah. Amin narbal. Makoniro ka pangalan sa parangarangang aja na kumakutana maka ditambay bigato de. Yan jelas melo ng paja. Aja na taon nilang punta ang kadua. Mga pay. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ila doa ngangalin at matata idirang insyaallah. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Khususan ila ruh al-marhuma idirang al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على سيدنا محمد